Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose. Nongeye kubaha ikaze hano ni kwibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, ni tariki 14 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka nizere ko mwese mumeze neza, kanizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza, ananabifuriza kugira weekend nziza. Muri aya makuru rero nk'ibisanzwe turaza kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba turebera hamwe uko ibintu byaraye, ariko tunarebera hamwe uko biramutse. Reka tunahise tugenda twinjire muri aya makuru twirwanaho kugeza ubu ngubu iri kugenzura ibice bishya nyuma yo gusubiza inyuma abazungu, abarundi n'abakongomani. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abarwanyi batwirwanaho bakaba bongeye kubigeraho nyuma y'imirwano ikomeye cyane, abongeye guhanganamo neza impande zombi. Muri aya makuru kandi ndaza kukujyana muri Sange, nkubwire ko n'ubundi Sange yongeye kwisanga mu miriro w'amasasu menshi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 basubije inyuma igitero cya FARDC. Abarundi n'abacancuro n'igitero cyari cyabagabweho mu buryo bukomeye cyane, intwaro ziremereye zikaba arizo zifashishijwe mu kugira ngo basubize inyuma iki gitero. Mu mujyi wa Uvira katikati mu bice bya Plaine d'Ruzizi, imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC. Abacancuro bagera kuri 7 biravugwa yuko abaharasiwe. Turaza kurebera hamwe ibyaba, turaza kurebera hamwe niba barashwe bagapfa cyangwa niba barashwe bagakomereka. Ibi ntuze gucikanwa no kwibendera TV. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi turababwira ko igisirikare cya leta ya Kongo cyarashe mu minembwe nyuma y'amasaha make. Bari bemeye ko batanze agahenge k'imirwano, ngira ngo ibi twabigarutseho makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Tubabwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye guhagarika imirwano hadaciyemo n'impumeko y'akanya gatoya. Aba barwanyi bakaba bahise barasa mu minembwe. Mu gihugu cy'u Burundi biravuga ko umudepite wo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze icyumweru cyose atawe muri yombi. Uyu arashinjwa iki cyatumye afungwa? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Mwese mbahaye ikaze aho muherereye, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Hanyuma ni munyemerere ibintu bigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane aya makuru ngaruke tuyinjiramo ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese rero aho muherereye, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko abinjiye muri weekend mwayinjiyemo neza. Hanyuma abaherereye mu bice bitandukanye nongeye kubaha ikaze. Na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese aho muherereye, niba mwamaze kugera hano mu nkorere like, abatari bakora subscribe namwe muyikore, ibi biraza kuba ari byiza cyane. Reka twinjire muri aya makuru nta gutakaza umwanya, kubera ko mwagiye mumbwira yuko dutakaza umwanya tubasuhuza kandi mwakabaye mwumva amakuru. Reka rero amakuru nyabagezeho kuko niyo gahunda. Ubu twirwaneho iri kugenzura ibice bishya nyuma yo gusubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe n'abazungu b'abacancuro, bagizwe kandi n'igisirikare cy'u Burundi, bagizwe kandi n'abakongomani, no kuvuga FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Nyuma y'iminsi myinshi imirwano ikaze imaze igihe ibera mu nkengero za Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abazungu bagabye ibitero mu bice bitandukanye birimo Gakenge, Karingi, Rundu, Bidegu, Bicumbi na Karongi. Izi ngabo zaje gusubizwa inyuma ndetse twirwanaho yigarurira uduce twinshi
mu kanya gato ndaza kubabwira amakuru ava ku ruhande rwa twirwanaho agaragaza ko ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 13 Gashyantare muri uyu mwaka uyu mutwe wasubije inyuma cyane izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu abarwanyi batwirwanaho bakaba bari kugenzura uduce tw'ingenzi turimo Karingi, Bidegu, Bicumbi, Gakenge na Karongi. Hari kandi amakuru avuga ko abasirikare ba leta ya Kongo basubiye inyuma bakerekeza kuri mu bice bya Poezero na Mukoko, bamwe bagana mu cyerekezo cyo kwa Murima. Kugeza ubu ngubu umwe mu barwanyi batwirwanaho akaba yabwiye itangazamakuru ko bageze ku rwego rwo kugenzura inzira nyinshi z'ingenzi, anemeza ko umwanzi wabo ngo bamwirukanye mu bice byinshi yari yarafashe, nubwo ngo byatumye abaturage benshi bahunga. Agace ka Poezero gafatwa nk'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kuko ari ihuriro y'inzira zihuza imisozi ya Minembwe n'uturere twa Fizi na Mwenga. Uhagenzura aba afite ubushobozi bwo kugenzura urujya n'uruza rw'ibikoresho bya gisirikare, ibiribwa n'inkunga zinyura muri izi nzira. Kugeza ubu abarwanyi batwirwana bakaba bavuga yuko neza bageze mu rwinjiriro rw'aka gace ka Poezero. Ibi rero bikaba byongeye gutuma n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeza kwisanga mu byago no kugarizwa ku rwego rwo hejuru. Minembwe imaze imyaka irenga 10 ihura n'ibibazo by'umutekano muke bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Abaturage b'abanyamurenge bakunze kuvuga ko bibasiwe n'imitwe irimo mayimayi n'indi ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe leta ya Kongo yo ivuga ko irwana no kugarura ubusugire bwayo no kurwanya imitwe yose itemewe. Mu mateka ya vuba habayeho impinduka nyinshi mu bufatanye bwa gisirikare hagati ya FARDC n'indi mitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo igamije kurwanya indi mitwe ifatwa nk'ibangamira leta. Ibi byatumye intambara ziba ndende kandi zifata isura y'impande nyinshi. Nubwo impande zombi zivuga ko ziri kurwanira inyungu z'abaturage, amakuru ava mu baturage yemeza ko uruhande rwa leta ya Kongo rubarwanya kandi ko hari imiryango myinshi imaze guhunga. Hari aberekeje mu misozi, abandi bahungira mu bindi bice bya Fizi na Mwenga, mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi byahagaze. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irasaba impande zose kwirinda ibikorwa byibasira abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga y'intambara. Niba twirwaneho yakomeza kwegera cyangwa gufata byuzuye Poezero, bishobora gutuma abaturiye Minembwe bagira amahoro asesuye. Gusa nk'uko amateka ya Minembwe abyerekana, impinduka za gisirikare kenshi zikurikirwa n'indi mirwano aho gukemura burundu ikibazo. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare bwa FARDC ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro kuri aya makuru. Ibyo biri kubera mu Minembwe byerekana ko umutekano w'aka karere ukomeje kuba muke, mu gihe abaturage aribo bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'iyi ntambara. Reka tukira muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze mu gace ka Sange. Mbabwire ko Sange yaraye mu muriro utazima. Abarwanyi b'umutwe wa M23 baje gusubiza inyuma ibitero byari byabagabweho, akaba ari ibitero byagabwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Abarundi n'abacanshuro. Imirwano ikomeye yongeye kubura mu gace ka Sange muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi ba M23 bahanganye n'ihuriro gizwe na Force Armée de la République démocratique du Congo FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abacanshuro abanyamahanga ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Bivugwa ko bashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru aturuka mu baturage bo muri Sange no mu nkengero za Runingo aravuga ko imirwano yatangiye mu rukerera ahagana saa 11
za mu gitondo ubwo ihuriro rya FARDC ryagabaga igitero ku birindiro bya M23 biri mu misozi ihana imbibi n'ikiyaga cya Rusizi. Ababonye ibyabaye baravuga ko FARDC n'abafatanyije babanje gukoresha imbunda ziremereye zirasa kure mbere yo kugerageza kwegera ibirindiro by'abarwanya umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Nyamara M23 yahise isubiza inyuma icyo gitero, kugeza ubu bikaba bivuga yuko n'ubundi akomeje cyangwa se akiri kumvikana amasasu menshi. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ku masaha y'isa 11 n'ubundi abaturage ngo bahise batangira kugira ubwoba ndetse bamwe bagahunga. Ahangaha kugeza ubu twinjiye muri studio muri aya makuru, abasesenguzi baravuga ko kuba abarundi n'abacancuro barinjiye mu mirwano ku mugaragaro bishobora kongera ubukana bw'intambara muri aka gace, bikaba byatuma n'indi mitwe yitwaje intwaro yinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Kugeza ubu rero amakuru aravuga ko n'ubundi ahangaha ibintu bitari byamera neza cyane, ko twinjiye muri studio n'ubundi abaherereye ahangaha batubwira yuko hagikomeje kumvikana amasasu. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira mu bice bya Plaine de Ruzizi. Imirwano yikaze hagati y'abarwanyi ba M23 na FARDC, abacancuro ndetse n'abawazarendo yakomeje. Amakuru aravuga yuko abacancuro bagera kuri 7 tayari bamaze gutakariza ubuzima muri iyi mirwano yaramutse ahangaha muri ibi bice. Imirwano ikomeye cyane rero yongeye kuramuka mu kindi gikorwa cya gisirikare cyabereye muri iki kibaya cya Plaine de Ruzizi hafi y'umurwa hafi y'umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bahanganye n'ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni FARDC, ne gisirikare cy'u Burundi n'abarwanyi ba Wazarendo ndetse n'abacancuro bakomoka mu bihugu bitandukanye. Kugeza ubu amakuru aravuga ko abacancuro bagera kuri 7 tayari bamaze gutakariza ubuzima muri iyi mirwano. Iyi mirwano yabaye nyuma y'aho FARDC ishinja abarwanyi ba M23 kugerageza kwagura ibirindiro byabo mu gice cy'icyaro kiri hagati ya Uvira na Sange. Mu gitondo kare amasasu ya mortier yumvikanye mu bice byinshi by'iki kibaya cya Plaine de Ruzizi. Amakuru aturuka mu baturage akavuga yuko bamwe mu bacancuro bagaragaye basubira inyuma mu kavuyo kenshi nyuma yo guhura n'imirwano ikomeye itari iteganyijwe kandi yabaye nkaho ari itunguranye. Hari amakuru avuga ko gukomeza gusubira inyuma kw'abacancuro biri mu bishobora gutuma abacancuro bakwinubirwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyije, ndetse bikaba ngo byatuma hari abatangira gukeka yuko ababa ari abagambanyi cyangwa se baba barananiwe by'urugamba muri ibi bice. Ku ruhande rwa FARDC n'abarundi baravuga ko igitero cyabo cyari kigamije gusenya ibirindiro bya M23, ariko M23 yo ikavuga ko yabashije kubasubiza inyuma no kwirwanaho no kugumana ibice n'ubundi ifite kandi isanzwe igenzura. Iyi mirwano ikomeje kuzamura impungenge ku mutekano w'akarere muri Uvira n'inkengero zaho. Abaturage bakaba bavuga ko abahora mu bwoba cyane mu masaha y'ijoro, aho n'ubundi ngo hakunze kuba imirwano ikomeye ndetse bigatuma bamwe batarara mu nzu zabo bakajya kurara mu mashyamba, abandi bakajya kurara mu bihuru. Hari impungenge ko intambara ishobora gukwira mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko n'ubundi ahangaha hakomeje kugenda habaye imirwano y'urudaca. Abasesenguzi baremeza ko gukomeza kwivanga kw'izi ngabo z'amahanga n'abacancuro n'abarwanyi b'igisirikare cy'u
Burundi ibi bishobora gutuma n'ubundi iyi ntambara idahagarara mu bihe bya vuba. Reka twihuse n'aya makuru nkwerekeze mu nkuru ivuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuvuga abarwanyi bayo barashe mu Minembwe nyuma y'amasaha make bemeye gutanga agahenge. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ma 23 rirashinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kuba n'ubundi bongeye kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasaha make. Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka hangara avuga ko ibi byongeye kuzamura undi mwuka mubi nyuma yuko kuwa kane tariki 12 Gashyantare muri uyu mwaka aribwo Perezida wa Angola João Lourenço unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye Alliance Fleuve Congo ma 23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwana gutanga agahenge guhera kwa 18 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itangazo yasohoye yari yatangaje ko yemeye ihame yo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufasha inshingano no gutuza ni mu rwego rwo gufata inshingano no gutuza no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nyuma y'amasaha make iri tangazo rigiye agaragara, dore ko iyi nkuru twayigarutse ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi. Nyuma y'uko rero iri tangazo rigiye ahagaragara, Alliance Fleuve Congo ma 23 irashinza ingabo za leta ya Kongo kurasa mu duce dutandukanye hakoreshejwe za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ma 23 wungirije twa Dr Oscar Barinda. Uyu yagize ati Alliance Fleuve Congo ma 23 iramagana byimazeyo gukomeza ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwo buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Dr Oscar Barinda yavuze ko nubwo habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta n'abafatanyije barimo abasirikare b'u Burundi, abacancuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Irundu, Bidegu, Rubemba n'ahandi. Alliance Fleuve Congo ma 23 ikavuga ko ibitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi ndetse n'isenywa rikomeye y'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero n'amavuriro. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no kuzambagatana ku rwego rwo hejuru. Dr Oscar Barinda yongeye gushimangira ko biteguye byuzuye gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro, ndetse yungamo yamagana amayeri, ibyo yise amayeri ngo yo gutinza no kuyobya uburari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gushyiraho inzego n'inama bihabanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwaremejwe no kudindiza gushaka umuti urambye w'ibibazo bikomeje kumvikana ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dr Oscar Barinda yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bafatanyije ari bo bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage bo mu bwoko bw'abasivile, ku mutekano no ku mibereho rusange. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, ubwo tayari twamaze kwambuka imipaka. Nkubwire yuko mu gihugu cy'u Burundi araturuka inkuru ikomeye kandi ifite ibintu byinshi ibumbatiye muri iki gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko umudepite wo muri Kivu y'Amajyepfo amaze icyumweru atawe muri yombi, arashinjwa gufasha impunzi gutaha, no kuvuga impunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi.
Depite w'intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Dieudonné Kahongo watorewe guhagararira teritwari ya Fizi yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Akaba ari ibintu byabaye mu cyumweru gishize nk'uko amakuru aturuka muri societe civile y'Abanyekongo ikorera muri icyo gihugu cy'u Burundi ibivuga. Uyu umudepite arashinjwa kuba ngo yaragerageje akorohereza impunzi z'Abanyekongo gutahuka zigasubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akoresheje ubwato bwe bwa moteri, ni ukuvuga pirogue motorize, azikuye ku cyambu cya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zabashije gufata izo mpunzi mbere yuko zambuka maze zita muri yombi na Dieudonné Kahongo wari usanzwe afite ubwato. Umuntu uri hafi y'idosiye yatangaje ko Depite Kahongo yahise yimurirwa muri gereza nkuru Prison Centrale do Mbimba aho amaze icyumweru cyose afungiye. Icyakora hari andi makuru aturuka mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko Depite wa Fizi yaba yarekuwe nubwo bitaremezwa neza ku mugaragaro n'inzego z'u Burundi. Kuva muri Mutarama mu mwaka turimo muri uyu mwaka w'2026 imiryango ya societe civile yakomeje kwamagana imibereho mibi y'impunzi z'Abanyekongo ziri mu Burundi zahunze imirwano yahuje ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Nubwo hagiye kumvikana ubusabe bwo kuzifasha gutahuka ku bushake bwazo, amakuru avuga ko ubuyobozi bw'u Burundi butigeze butanga igisubizo cyeruye kuri ibyo abyifuzo. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye kuzamba. Ibi bikorwa byo kwambuka mu buryo bwa rwihishwa bikomeje guteza impungenge haba ku mutekano w'abikora no ku mubano w'ibihugu byombi. Bikavugwa yuko intandaro ari uko ngo igihugu cy'u Burundi cyanze gufungura imipaka ndetse ngo kikaba cyaranze no korohereza aba baturage bashaka gutaha kuba basubira mu gihugu cyabo. Ngayo nguko nitwa Umukada. Reka mbashimire cyane mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Reka by'umwihariko nshimire wowe wakoze like muri aya makuru. Nshimire cyane wowe wamaze gukora subscribe ariko nawe utarakora subscribe ku Ibendera TV ngo hamagarira kuyikora kugira ngo tujye dukomeza gusangira aya makuru. Nitwa Umukada ni ku Ibendera TV. Rero mwese mwirirwa mugira amahoro n'amahirwe, mugire weekend nziza kandi gahunda zose mwerekejemo Imana ibane namwe muri zo.